Assalamualaikum урматтуу мекендештер, урматтуу жарнама кейж каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Авторунун Азамат да? Аха. Авторунун Азамат дейт. Бүгүн 3 апрель 2021 жыл. Анда эмесе биз жолдун жээгиндеги арзан баадагы унааларды тартып жатабыз. Toyota Ames унасы бул. 2000 жылкы объем 2, басы 290 миң сом, телефон номер 0737 68 28. Коробка механика. Ички салондор велюр. Краскасы родной. Багаж зароддан келген. Салам алейкум. Машинанын баасы канча болот окончательно? Окончательно 270 доллар. 270 ке берет экен сомго. Обмен варианттар болобу? Обмендер болот да. Обмен вариант бар. 270 миң сом болот экен. Эч жеринде казак жок, жакшы эле жүрөт, а? Ооба, жакшы. Бүт баары только айдаш керек экен. Кийинки машина ак түстөгү Lanos унасы. Дөңгөлөктөрү кышкы, дисклар титан. 97 жылкы, коробка автомат. Объем 1.5. Басы 160 миң сом, телефон номер 0504 48 88 98. Коробка автомат, ички салондор велюр. Сол руль. Бул машина сиздики эмес, а? Кийинки уна маршрутка унасы экен. Бос дейт, сапок дейт. Пробег 649 миң километр жүргөн. 98 жылкы. Объем 3. Басы 170 миң сом экен. Эмне дейсиз? Бос коробка беговой. Бос коробка беговой дейт. Телефон номер 0707 32 02 61. Окончательно канча деп атасыздар баасын? Басы 150 болот да, окончательно. Обмен вариант болобу? Обмен вариант. Только наличка. Дөңгөлөктөрү кышкы. Кийинки унаны да тартып койду. Бул да. Да, көрсөтөйүн. Ичин да тартып койду. Ичинде абдан келген экен. Любой нерсени. Не дейсиз? Документ грузовой деп коебу? Да. Документ грузовой. Люк ачылат. Люк ачылат экен. Любой нерсени товарлар ташыганга жакшы экен, ыңгайлуу. Калган косяктары жок, а? Жок. Болдун иши өткүзүп эле. Бос коробкалар вообще кем. Аха. Кийинки унаны тартып койду. Дөңгөлөктөрү кышкы. Жылы 86 жылкы, коробка механика, объем 3. Басы 185 миң сом, телефон номер 0555 65 45 43. Кийинки уна Toyota Wish унасы. Серебристый түстө. 2004 жылкы, пробег 240 миң километр жүргөн. Коробка автомат, объем 1.8. Расход 8. Телефон номер 0709 79 58 55. 59 экен ойнага. Салам алейкум аке. Машинанын баасы канча болот окончательно? Окончательно 5-6 болот. 5-6 болот. Обмен варианттар болобу? Жок. Только наличка. Машина мындай берет. Ага. Срочно сатылат экен. Казактары жок да? Казактары жок, а? Идеал. Бүт баары идеальный экен. Ички салондор велюр. Машина только айдаш керек экен. Кийинки уна Toyota Estima унасы. Ак түстө. Жылы 2000 жылкы, объем 2.4. Басы $6500, телефон номер 0772
24 00 75 0774 08 21 78. Гигуна Mercedes-Benz сунасы. Универсал. Түсі серебряный түсті, дөңгелектері қышқы. Mercedes-Benz 124 кузов. Жылы 88 жылғы, объем 2, коробка механика. Бағасы 150 мың сом. Телефон номері 0708 80 98 46 56. Ішкі салонның қара түсті кожын салон. Бұл да Mercedes-Benz сунасы, дөңгелектері қышқы, дискалы титан. Mercedes-Benz S500 дейді, S-класс. 2001 жылғы. Объем 5, коробка автомат. Бағасы договорна. Телефон номер 0707 47 67 44. Ассаламу алейкум. Машинаның бағасы қанша болады қанша тіліне? 8 мың доллар болады. Обмен варианттар болады? Обмен варианттар бар. S555 дейді. S55 дейді. AMG дейді. Тартып қойды қазаны. Мынаны ғой, аз тарта аз мынаны тартып қойды. Аха. Audi S4 унасы, дөңгелектері қышқы. Дискалар титан екен. 91 жылғы. Коробка автомат. Объем 2.8, бағасы 160 мың сом. Телефон номер 0705 27 21 98. Гигуна Honda Step вагон унасы, ақ түсті. Дөңгелектері қышқы. Бағасы 6 мың доллар екен. Фитке доплатасы менен алмашуға болады екен. Телефон номер 0708 28 12 27. Ассаламу алейкум айке. Окончательно қаншада отырсыздар бағасын? Окончательно 5-6-ға береді. 5-6-ға береді екен. Ешкі солындар велюр. Жылы қанша жылқы? 2001. Жылы 2001. Объемы қанша? 2. Объем 2. Объем варианттар болады? Фиттерге доплатасымен болады екен. Доплата маға да. Аха, сізге доплатасымен. Краскалар родной екен. Пультпенен ашылады екен. Электронный. Açılıp çalışın. Гигунадагы Honda унасы степ вагон. Бұтың басып кетеді. Ассаламу алейкум. Мына машина сіздерге бе? Біздікі. Бағасы қанша болады окончательно? Бағасы 5,5 мың окончательно. 5,5 мың. Обмен варианттар болады? Обмен варианттар только ақшаға болады. Только ақшаға. Ақшаға. Жылы қаншаншылығы? Жылы 2003. Жылы RF3. RF3. Состояниясы аябай жақсы. Абалабдан жақсы екен. Абалы. Объемы қанша? Срочно. Объем. Объем 2 да? Объем 2. Срочно сатылады деген. Телефон номеріңізді айтып қойсыздар ба? Телефон номеріңіз. 0500 00 00 бі? 00 000 183 екен да. Гигуна Honda Odyssey унасы, дөңгелектер қышқы, дисклар титан. Коробка автомат 94 жылғы, объем 2.3. Бағасы договорына телефон номер 0500 0557
74 46 70. Басы 250 000 сом болады екен. Андан бесе біз бұл чаршыдағы жиынтықтадық. Мына шулуына сатылған үшін сұрап көрелі. Бұл сатылмай тұқшы. Ұмат туғандар, лайктан басып, жана жақшы комментарлерді жазып қойыңыздар. Бізде қачалық лайк көп басылса, жана комментар көп жазылған болса, анда YouTube'да ошончолук видео көбүрөөк тарайт, көбүрөөк просмотр болот. Ошон үчүн лайктан басып коюңуздар.